Mame mo akwaba Emra GH report so on Facebook GH report. Oko YouTube eno so GH report. But mo den se obe subscribe na be follow ye. O ye socials ni so na ba bibia etimi akoye. Na ebusua we 9th view of Asante Mampong Palace. Na Nyankopon adom a eda chena na da sebe osebuzu. Na 1 week no etimi atodwa. Enti ye ma overview of the etodwa enanwumre. Baby obia no yaka say GH report no we got you covered. Oh baby enti ye dika ma back to back update but ye ma 9th view of how Asante Mampong ifri ekwana no a edeko ekosi palace no inside no ye ma overview of the air cost honom ti wo hwa cars ahodo no na apake kama chese abrafo nso eyo madwuma abranyi bako na eba chese bibia ehye a obibia ni abra omo ede boa na da sebre osebonsu sebe ne 1 week no etumi aye kama enti wo hwa Asante Mampong hene ne ba prekope yes eye kontonchinsu siu ba kope opani ma hwehwe na che pa na mi se ebire semu ni metimi ene opani edi nkomo na yehwe se metimi na hwehwe nkomo 1 or 2 bi na yaje opani so adwen chire kakra na siu na mo akwa biem e de aba GH report so na dwumadi yesef fan life e wo Jengel FM ai wa Asante Mampong ha na se na American ma pe watch pa na minim se we a very busy person and na matching we sabe o papa prekope e na da form den e na wo ka ama sabe yetiefo ate isan se ye we ndie we ka e we ko to dum ye be se yete wano asem kakra. Oh okay we dey ansana me kasa no mechia Mampong for na mama money yo if you say hwe ka ho a omode within a short time ati I exchange ne mama enema se de ye expecting na ekono e be da obi bia o contribute to aye asi bia no ye be try say e be da na se na akase Nyankopon hia obi bia am say ye de am say enye ayi kotwa se de wo ka no ayi a so pa to say wo say abakosemu no so many years na sa de obi see na ena na Mampong hene so ye panikasi a awise nyina hene no nti kakra betima kan nyina nse ade de asa ami adom o kira machada per time na me no ahia Mate na mababa se mebire mu mate kira Mampong fo panifo nyina Mampong man nyina obi an try the best say obaba witness ade na koso bi say abakose ni ntansi am say yes su de na di botu kotodem se de be na achi wetu aka bi atre ye mane ya nana no kakra me kanya se wotena obi an try the best so mra no meso na ma ehye na Mampong hene elimunyam but that's pa e be that's ebusia me CEO of Bright Company ene kontonchinso na edi enkomo no opani we very busy papa na da sebe osebonsu sebe onko akura no na owe ya me ne kasa yi na ninkomi a otena so ene ba bibia obekobia na abrante we oduma kotini yi pa wonyi ni paketwa kontonchinso ono ene ye pani kwanchefo a oda no ono kroya ene saye CEO for Bright Company nti ono ne ne twetwe nkomo ebe esemu no bako ne nchen na mema mo hu na dwuma mu nipa a oye na yetimi atwetwe nkomo ahodo na edi free no ho ukọ ne social media handles ne so a ene da sebre de onsi ne fam kwa empo sabe yakọ akura yi nyina no onfa da sebre eni agro ti ebe esem ne behwe na yede emu nkomo ne nyina aba be so nti we aye in front of Asante Mampong Palace na yetwa edema no me se abrafo ne eyo madwuma abrafo ne eyo madwuma enya asemketo nti on the street of Asante Mampong ena egu oskuru so wanya bia wo de wo hwe nipa abodompe mo nyina no eba besom na sebe na 1 week no bibia etimi ayekama sebe nko obi ebetimi akwakoda nke bi betimi akwakoda ana se obi wonda bi kwa nko betimi akọ bet omo sai omada aje ejai bibia to se omoba na omaba beso ti girls boys obi a girls boys obi aba be pimu a
omu nyina eboa ama nana ne 1 week no etimi ayeka ba henti me no kase enyumre nyina no decoration no eguso a ekoso ene enya asenketo akra edwuma na ekoso ewo hanom a me nyina omo hwe se Yakopon eya adom a enpa nkopem ochane de na bibibia etimi ayekama ama dwumadie no etimi ayeka ba abrafo no magdika ka che se omo ye adwuma ai abrafo no ye adwuma papa manne ne amamre kwaso no onse da sebre wonye ohenketo a sebe mpaduasa se otumfo eni ho a nana ene tinam edi dwuma ho de nyina ede ma nti se nana ato a e wo se abrafo no so eyo mo dwuma ti mi no kasa ni de enye fedi agro kra on the street of Asante Mampong in front of palace no enya sanketo abrafo eyo mo dwuma obi bia eyo na dwuma ene omo bo decoration ni nyina no still ade asade nanso omo guso adwuma no ekoso ni nyina sebe ya Yakopon eya adoma ahokwo beba no omo nyina betime ho say yes no kre adwuma ne de omo eye pa die buso e de coverage no e ma ho live our platform is bia obia no we night view e na ye de e ma ho nti abusia adwuma ne de ye hwe na de all the updates no etime e de ma me no kasa we say on the street ne de be bia atadi a obia e show ni support e de ama ha nti e ma yam se abrafo ye mo adwuma sa amamre na amane kwaso no sa na ese ba ai sa ti e hene de abiti nyina no etimi edi abrew e wa hanum sin yes amayem so kwa diwana sa na etie Eti abushafo akende motivate na wasu yema kosi ukuma mama ni amani ya suswa eko ma akonfo ne yebese o mbeko na yecho mo abrafo na you can be anwo hai ema so kra ya mamre ene amane ye nyina yesua hai nti yesi obi ni mu a obi kire nti na kona kura ne de efi sabe ya kopem se be kra na chikura kra no adesua na yesua ene bu a abrafo ne ya onti ase hai edise omoye ai edise omoye sare tie sabe obusu apani ne frito yanke ntimi nyesi but we ohempon da fom ti abrafo no so ye omodwuma na bibia timi aye kam mese mampon ataidi ampa ataidi edwane koso papa yema on view na so wetimi ehu de ekoso e wo hanom yes and yenya na de se wonsa eka bia no ye hwe na ye de ama na so wetimi enya bi ehu ai etu bibia anadwi de me se tamu chuku bomoden se obetimi awoso na oyonko bi so enya bi ahwe yeguso